Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repot dadi wong dagang, salate digawe gampang. Aja maneh dagangane laris, durung salat aku wis. Apa manis dagangane laris, durung salat aku wis. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repot dadi wong tani, salate kadang lali. Apa maneh wayahe tandur, salate diundur-undur. Apa maneh wayahe tandur, salate diundur-undur. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote wong garap sawah,
Salate sak wayah apa maneh wayahe panen salate ora tau kopen apa maneh wayahe panen salate ora tau kopen Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah repote wong dadi sopir salate mondar mandir apa maneh guru penumpang salate digawe gampang pemaneh guru penumpang salate digawe gampang salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah